Ćemo gledati na PlayStation, ćemo gledati. Ovo će biti. Sad ima kad je trebao ići u vrtu koji to da ti kažem, tako mi imamo sina Hamzu koji tako je prodavao, ima i list kartice. Pravio gumice za kosu, ja pravila on prodavao, novine svaki dan, zarađivo sebi džepara. Čao, šta ima? Evo ništa, to je evo. Ne možeš, nema šanse da priđeš nikad. Čao, kako si se radi? Evo, čao sinu. Ovo vam nije rekao ni Aristotel, Bog zna šta. To mi nije rekao ni Aristotel, opet sam tu. Dobro svjetlo. Kad je šta značajno bio? Za naše mašinstvo. Njemačko je bio docent. Za naše mašinstvo ovdje. U Njemačkoj se prezorijesili. Nekoga sam sađo. Živi još jedan ovakav jubilej. Pet banki. Hvala. Zeno, lego. Gdje si, Zeno? Samice. Kako da se organiziramo, kako? Ajde, oni gore. Ajde, pa on ti je profesor kod mene i sve prepoda. On je generalni direktor Merkura, onaj. Znaš, htjelo bi nam financirati druženje resa. Šta ima? Jesi dobar? Šta je kanal? Ovdje je moj rođak, brata tetke, profesor na mašinstvu i ovo. Je ovo najbolje kamera stavljena? Šta mi nam dole, tvoja? Stavi Ameli Borgo da zaboravim. Vi si kako bilo lijepo, ima kamera. Neka sam samo onaj nagrade, iPhone mi jedan za nju, jedan za Anecu, jedan stoji u srcu. Neki zbavljen, odrade i Marko, ovdje si Maško posle kuću. Ne znam, tu Ja ne znam. Stvarno ne znam. Mi smo u školu, ono kao ne mogu, da li sam lihašta. Mi sve sam već snimili, da ne možemo više svi grupi. Na svih školima danas je moj 50. rođendan, skoro pola života. Ovdje je moja supruga Amela, nama je još malo 4. oktobra 15 godina braka. A ovo je nešto najljepše što sam ja s Amelom proizveo, to je moja nežica koja ima 12 godina i tamo nam je još Tajra, njoj je za koji dan 8 godina. I ja se osjećam jako sretno, pozvao sam ljude koji su obilježili, ja kažem, neke značajne periode u mom životu i da će dobro ti nje, tu je i kuma, Žaja, tu je njen suprug, dole je moj prijatelj, kolega Lavi s fakulteta, ovdje je njegova supruga. Tamo je i moj rođak Muris, isto profesor, onaj ovdje je supruga od Murisa. Šta da kažem, imaš ti ovo? Živio ti meni još 100 godina.
Pa makar mi ti došla da ti dao. Šalim se. To je tako, A šta ja znam, ponavim psihologiju. Inače možda kaže nešto ne zagovore. Izašla ona sad nešto posla. Sutko mora izživat. Neka i ti nešto kaže. Ne mogu, on se još. Šta samo mogu čestitat rođendan, to je to. Nek Sutko govori. Ima Sutko nešto da kaže. Ima Sutko. Sutka. Ajmo da mi nazdravimo. Ajde, živjeli još je ovako šta došlo. Proslavit ćemo sljedeći kad srušimo. Sljedeći put vidimo poslije nestanke Resta. No neće nestat, ne boj. Hoću. Neće. Hoću. Evo ti odlača, znaš da je. Bojim se samo od ukinemo LS. Žajno možda, znaš. Jesu šefe. Ovo ti je. Žaj. Da mogu češće da izlazim. Ti važno, ali je da sam taj družnik, jer ja ne stavljam ništa. Ja vidiš nešto fino više. Njegov malo je moj kum, ajde sjeći. Je kum rođak, kad nam pustio kušku pravo ime ti je došlo. Stvarno je katastrofa. Kum je isto. Dobro kum, ali je rođak. Ti više rođaka imaš 1000, kum je jedan. Znaš što kaže onaj, ljepota porodka. Žena džemija, pusti ženu bola, ženu može prijeta kum. Možda se vidi muž, jer nije nego 13,5 je njemu. Evo ga dole. Ovo ti je gospođa Lavička. Ovo je gospođa Čavlak. Ja sam gospođa Škuva. Ja sam gospodin Šuvavi. I ovaj ti je robotičke Čavlak, znaš. Ovdje je svima. Ne mora se zadijela. Ajde, dječki, dječki. Ja samo da puštim ženske dole. Razvedeni dečko pridružio, pa smo ga ipak ovdje spustili. Budko pola, samo si među ženama. Treba biti ljubomoško u društvu, treba biti ljubomoško. Ajde. Duška, ajde ovdje ti do krema. Sunca svijeta! Joj, sunca! Uvijek dobra žena kaže, dobra. Ovo je onaj, jeli, to je Nađe Hajić, onaj najmlađi. Jesi ti?
To šalja podiš, šalja, pa onda što treba. Jest. Ja sam potrfio. Kako si? Zdravi, dobro ti. Evo, evo. On ti je mene u disko ubacivao kad se nije nikako moglo ući, gotovo si s onim propusnicama. Evo, viš da sam te se sjetio. Hvala najljepša, baš sam odušla. Nisam ja svak. Šta ima, svi Da smijesti samo pa ajde, samo da ću. Samo nešto raće. Ajde, ovako vidi. Ajde. Hoćeš li gore Savelovom ekipom? Ma ne znam, ne bi ja negdje ovdje. Ajde ovako. Mogu ja tu zašla. Znaš sve čekaj da. Onda će se počije morati onaj... Ajde sad čekaj. Šta je bilo? To je još ove stolice da prebaci. Ne. Budite dok... Poslije kad bude sljedeća garnitura ide dobro. Još najmanje ovoliko, najmanje ovoliko. Staj sad da slika, sad se iz sredini stane bila sad. Ajde. Ma nema veze, ba. Nema veze, taj bonton ovdje ne pada u vodu. Neke sasrećan prijatelj, u zdravlju, rahatu, puti, Skoro pola života, bro. sa svojom familijom. Sad ću ti upoznati, a mama ti nisi poznali? Nisam. Sad ćeš ti upoznati, ti mačke vjerno. Pa normalno, nisam ja sumnjala. 49. Nisam ja sumnjala. Amelo! Vjerujte, gospođa, ja sam išala Nemanja. Sve najljepše. Evo ti supruge. Kako ste? Jes. Moja. A gdje su curce? Curice, sad ćeš mi koliko ona nas ovdje, kad jedno dođe snima logički dobar Da vama bude komende. Ajde ovdje, ajde pored rijeke, da man ovdje, ja ne znam. Svoji pogledaj demonstrator. Čem će budete Thank you.
Neki oni, ti one godine trvio. Antela ne može Ono mi je drago da je došla, neka stavno na nas, a drugo rekao da drugo je zabavno. Evo sutra upa. Ja volim slušat, ovo ti je moja školska generacija, vidiš ti. A volim da plivaju i ovu. Do 30 sad se vraćam. Sad idemo. A dobro, da mogu čovječića stava će s vama, odjam sve uvezati. Sad sam rekao, Ameli, divimo se da je izdržala već 15 godina. Čuj ovog sunca. Zovnika natjera ga dođe. Ali šta ti je bilo cijelo slučajno? Zadnji put nas radio, ja pitan njega. Ja kočka, kak ti rekao, brate, on mi govori, eto sirke, ja idem na Irku. Ovo ti je moja školska generacija, vidite kako se isto. Ovo ti je nekako Hanuma tamo, a ovo ti je Hanuma ovo drugo. Možda znaš. Možda poznaš demonstratorke? Došao izjednica.
Još 62 ćemo sudovati, 62 vakla rođendan. Još 62 rođendan. A ja sam na poslu do 6, 7, do 8. Ona vam je sve Prva je Gosti moje demonstratorke, asistentice, koje je koja nas hiljadu puta zabavljala. Sad mi malo to zabavljaš. Mama, šta bi ja, naš komputerač? Da bude fajno. On mi je dao mnoge talente, ali za muziku. Kaže meni Ilija, surko. Kaže, sve vjeruje da možeš da naučiš da zbogini, osim da voziš i da pjevaš. Kaže, naučio si da voziš, samo da vidiš da propjevaš. A kaže, ali dobro ne pjevaš ti loše, samo kaže, ja nemam dovoljno notara da ovako da se pratim. Sad da rećete, gledaj majke, stišaj ovo. Gledaj ovo. Ne daj se godinama moja igre. Uči pogledima i navikama, jer još ti je soba topla. Lijepi se, ne mogu kad je muzika, ne bude spaliti. Pari mi ovo. Večeras proslavljam moj 50. rođendan i ja se nadam da ću još najmanje 50. Sve sam planirao negdje 110 da živim, ali pošto je Sajbaba pogriješio u 10 godina, pa ne smetam mi ako pogriješim, više bi volio gore nego dole. A ono što je meni jako značajno, da je ovo bila prilika da ja ovdje skupim meni jako drage ljude, da se malo s njima družim, da je ovdje baš jedna ekipa, ovdje cijela ekipa moja s fakulteta, i plus je tu Iveta, koja nas je nebrojeno puta zabavljala kad dođemo ovako u Bosni, a nam je napravila i lijepu atmosferu. Onda to je moj sad drug, mi se najviše družim Nurko. Pa moj danas spoljni asistent. Pa tu je Amar i njegova, jeste supruga, a Ida, moja studentica bivša, evo i ovoga sam pošao, možda i bude zet, vidjet ćemo šta će se desiti, ima nekakvih tamo situacija. Evo tu je Mustafa, supruga, Tipete, pa Enes, suprug od naše kume Džaje, sad moramo malo krenuti tamo da sad je onaj. Ali ovo, kamerite, mora i tebe onaj, daj mi ljudi, nije tako sređava. Alfa i Omega volam onaj. Ja sad ništa ne moram da mislim, osim da držim predavanje i da prišli emocije. Iz osnovne i srednje škole, a i tu je moj komšija Niki, ovo su supruge njihove, znači Zej, Mihar, Rada i Elisa. Moje su oba dvije, a on nema. Moje su oba dvije, a on nema. To su meni jako dragi ljudi, ali i osoblje malo koje je pomoglo da ovo ovako izgleda. Pa je onaj Mustafa i tamo donio da ovdje onaj Ljepša. A Jasmin, njegov teatar, on je ovdje omogućio nama da doživimo teatar od prije 30 godina sa još modernom varijantom. Nema se to potrudio kroz za sebe da je, kakav čast, čestitva. A ovdje je moj Sančaklija, moj dragi Mirza, a ovo je rođak Kurčehajić, doktor. On je nastavio tradiciju Kurčehajića, ali svi doktori, a mene je mrzilo puno da učim, pa sam otišao na pravo i na politički nauci. Ima nas ovdje nas ima. Pa Kemo, moj rođak Hajdak Pašić, po njemu smo mi agresivni, Hajdak Pašić je naš agresivni. Dizdarević, to je stara diplomatska porodica, on kad dijelo buče isti kod Čovića, pa Baka, to je legenda u Beranama.
I čovjek koji u 60 godina kod Bert Reynolds. Lavić, šef preporoda. Ovdje braća Ligići. To su prijatelji mojeg oca i moji prijatelji i muzičke zvijezde iz Rogatice. Muzičke želje. Jeste, muzičke želje ispunjavaju. I šire. Moj brat Senad, poznat svugdje kao Švejk. On je legenda bio rogačke čaršije. Negdje je poznat kao Nihad, jeste, ne, to nećemo. Nihad, njegova supruga Dina. Ali zaboravio sam supruga od mog brata, Zinaida. To je najmlađi borac armije posvježen. Koliko je, 15 godina bilo ovo? 15 godina. Malo više. Malo više je bilo. Ajmo i gore da se susera. Moja slatkica, sad moramo još da je tušnemo u gosti, brate. Šta će u Beranama, treba u Sarajevo, da to živi. Ovo je njena mama, Mima, moja Hanuma. Nju nećemo da tušnemo, nju ne mi, ona je moj Lionel Messi. Prva postava, glavni igrač ekipe. Naša najljepša strina, ona je naša Lutica, supruga od našeg Lavića, profesora Lavića, šefa preporoda, a moja mama, pa tu je kuma Džaja, Osamrica iz Rogatice, on je tako naučio slikanje, nisam nikad naučio to, ali to. Pa su tu mlada Raja, evo ovdje je tu mlada Raja, tu je Fara, ona se sve pobjedio u onome PlayStation futbalu, Ponekad i Hamza, Bazena, Basino, Kume, ovo je Messi u malom formatu, jesi moje curice? Jesu? Otiša se ovaj. Sad ćemo samo ovdje. Moram reći da je zaista divan osjećaj kad ovo je znači rođendan koji je bio prilika da ja pozovem rodbinu, da pozovem prijatelje, znači da pozovem sve one ljude koji su mi dragi, s kojima me veže, ja kažem, jedna pozitivna energija, jedna, ja bih rekao, ljepota da kad se nađemo zajedno da se stvori jedan, ja bih rekao, lijep tok energije, jedna radost života i to je ono što je najvažnije, jer ja kažem, u ovom životu toliko, šta god čovjek da napravi, toliko je život i pun nekih problema, patnji i svega toga, da je jako lijepo kad poznajete jednostavno ljude koji su pozitivni, ljudi koji nastoje da jednostavno svojom energijom da prenesu to što imaju na vas i to je ono što je najljepše. Ja ono što zaista ovdje vidim da je ovo skup ljudi koji imaju jako pozitivne vibracije, pozitivnu energiju i jednostavno uvijek kad se nađemo i pojedinačno kad se nađemo i kad se nađemo kada se više bude nam jako lijepo i to ono što je najljepše. Ovo je sada neki povod koji je kod mene bio 50. rođendan, ali to će sutra biti povod
nekog drugog ovdje da jednostavno nešto slično napravi i da se družimo. Ovo su neke stvari koje ostanu u sjećanju i kada, ja kažem, sve ovo prođe i kada život promijeni neke okolnosti, onda ostanu stvarno jedna sjećanje. Kad čovjek doživi ta sjećanja, onda mu ona vrate tu neku radost koju ima u momentu kad se to izdešavalo. I ja kažem, ovdje je puno meni jako divno. Samo još da kažemo, umjesto ove petice ja bi ovo najrađe prepravio na tricu, jer profesor tako izgleda i tako se ponaša u skladu. Ali moram da repliciram na ovo. Koliko Šaner je imala običaj da povećava godine. Kad je imala 40 godina, ima 50. Kad je imala 50 godina, 60. I onda su joj svi govorili da ona fenomenalno izgleda svoje godine. Meni je dovoljno da kažem koliko imam godina, 50, i da mi svi kažu ti fenomenalno. A volio bi sada, iako stvarno to nisam planirao, ja sam rekao Ifeti, ovaj put ćeš se ti od Marta, volio bi da nam nešto, bar jednu strofu da nam otpjeva. Ili ocijevane, zašto ti je Rotovčano? Zašto ti je na Jele Gori to Rotovčano? Bar jednu strofu. Ja ću biti harmonika. Nana često pita, čeri moja cvijeće rano, zašto ti je na jeleku uvijek dugme otkopčano? Zašto ti je na jeleku uvijek dugme otkopčano? Da zakopčam jeleče, ne treba mi rano, znaš da momci vole kad je otkopčano. Jedno što svi znate, samo jedno. Ali jedno, nemojte mi. Vi, majko, mislite preko polja i planina, iz daleka primi pozdrav od jedinog svoga sina. Iz daleka primi pozdrav od jedinog tvoga sina. Ajde, to ne više da svi ne znamo da pjevam, ajde ti neku onu sanječku. Ajde, tvoju. Mama iz Perana. Kako ono, u dolini pored Lima. Sutko nije se volao pripremu. Da mi ovo ovako će ja preko 50. Da im pregovorio. Da se mi ovako odružimo, ne na jubilarnu, nego na svaku godinu. Kad je 25? 25 u eurima. Da još ovako. Još, Ovako. kome ide taj? Vidjet ćemo, to ćemo mami. Jesi, sad ćemo samo da koradimo. Gdje ti zid? Jo, šta bi rekao? Lo importante es que yo llamé a la embajada y le he dicho que no necesito O, pa mi iz Iska, mogli smo iz Iska, vidiš ti. Ja u Sarajevu. Jesi iz... Da bol, isto prva ti bila. Rano idete. Dobro, nije. 10 sati.
Dobro, ali... Slušaj, ako budem petak išao onaj s ovom ekipom dole sa službom, ja njega... Vidimo to. Šta? Difeta je bila? A ja, vidiš ti glas ekstra. Pa ništa, ja moram kao dobar domaćin da budem prisutan. Malo sam tamo, malo sam ovdje, ali znači to je jedna ekipa, to sam i malo prije rekao, ljudi koji su meni jako značajni, svako na svoj način u ovom životu i kad se pojedinačno nađe, evo, razmijenimo te pozitivne energije, bude nam lijepo i ono što je stvarno lijepo. Ovo je neki povod koji je bio, kad sam ja u pitanju, sutra će biti povod nekom drugom. Bitno je da se mi okupljamo i da to nije samo za jubilarni moj rođendan, da to bude nekako češća praksa. Ja se potrudim da to tako bude. That is it. No, mama što je kaže? Ja srećna, presrećna. Ništa više, samo sam zadovoljna. Nikomu 60 ne bi dao. Stani malo sad, polako, poštipeta zapjevala. Malo. Da vidite da i mi Rogačan imamo onaj. Sad ja znači prozivam mog prijatelja kako ono Rogatica plače. Ajmo, Galibe, da čujemo tu pjesmu, samo malo. Se približi. Ajde. Ajde, izvučemo se. Ajde, strofa, bar jedna strofa, znači od Galiba Likića, to je njegova pjesma. Galibe. Jednom kad se skupi stara raja, kada dođu oni koji nema, kada srce rukama objema, stegnem jako na početku kraja. Jednom kad sve stane, kada prođe, kada poljom zapjeva slobodi, a tekija novog sina rodi, poče za ritmom drugu da dođe, a u grlu krik mi natrestane, Rogatica plače, neka nova bol u duši plane, sve jače i jače. Gračanica mutna kao tuga, u zaborav šalje, oči pjesme, osmije starog druga, sve dalje i dalje. Sve dalje i dalje. Bravo! Sad imam i ja jednu želju za kraj, da ćemo dole među isto. Ovo je najljepša pjesma Sergeja Jesenjina. Ti ne voliš i ne želiš mene, nisam više mio srcu tvom, gledajući u stranu strasti mene sa rukama na ramenu mom. Smiješak ti je mio, ti si mlada, riječi tvoje ni nježne ni grube. Koliko si ih voljela do sada, koje riječi pamtiš, koje zube. Oči su ti poluzatvorene i ti sanjaš o drugome nekom, ali ljubav prošla i mene i ja tonem u dragom i dalekom. Plamen ovaj sudbina ne želi, plahovita bješe ljubav vruća i kao što smo se slučajno mi sreli, rastanak će biti bez ganuća. Ti ćeš proći putem pored mene, da prokockaš sve te tužne zore, tek ne mami one neljubljene i ne diraj one što ne gore. I kad s drugim budeš jedne noći, u ljubavi stojeći na cesti, možda i ja onuda ću proći i slučajno mi ćemo se sresti. Okrenuši glavu bliže pleći, ti ćeš glavom klimnuti mi lako, dobro večer. Reći ćeš mi s tugom, dobro večer mis i ja ću reći. I ništa nam srca ganut neće, duše bit će smirene po svema, ko izgori taj ne može planut, ko ljubljaše taj ljubavi nema, ili u drugom prevodu, i ništa neće dušu da zanjiše, niti u drhtanju može da je svali, ko je ljubio taj ne ljubi više, izgorelog niko ne zapali.